Kasarin Sport Club mentakas ngi kala longgala ado hadin bakala penlim no ia kanongkin ba Sport Club dalai la shiset ha kalumpung elekai final jongka Fort Southwest Khasil District Level Invitation Volleyball Tournament aja arfulai balapnya da Southwest Khasil District Volleyball Association rengkat ka jinga trai langbat ko office jong District Sport Officer Southwest Khasil District balapenlong hajan kamadan MDSA Maukrwan Uba John F. Kharchieng, Working President Jongka Meghalaya State Olympic Association, Ulalongkum Ukongsan, Banwan Ban Penhap, Yakalama, Jongka ne Kalimpong Yelekai Volleyball Hamokruan. Kakenhun kablara ia ka nam job kadai ka Sarin Sport Club, ha ka bakala yo ia ka song pisah ka ba arfusan hajar tengka, rengkat bat ka kusnam. Shua pan penkut ia kini ke jingel ekai volleyball, layo ban penlong ia ke jingelang balengkot, balapan ya dau 11 sen wan yang Presiden jong ke SWKHDVA harengkat ke jingel don lang kinongkit kam jong ke seng ki riurang ba harengkat ki pait ba ki balawan ban penshit pensngai. Ha ketege sengi uba John F. Kharchieng ula ai kopi ya ke SWKHD Volleyball Association ya ke kopi jong ke sport policy arja khat kendai ha ke baula ong ba khaddu khatwai ki samla ki kmi ki pa kin sayo ia ke jingkermen namar kidon bon ki thong hakani ka policy kumno banra bat kentiu ia ka kam kilan met hapo jong ke jela Ngai kublai sarkar, ngai kublai sports minister, ngai kublai cabinet, kilawara ingani sports policy, dan siya tu AP naga Department of Sports ngai kublai ki, naga liang ka ki khot jong State Olympic Association, bat penuan duri kami ngi ngada bu jingtho, ngi syong hadu live RC committee. Bengkong shwa kala simti ka ai am shlong ngai kublai ki gila penuan duri ka sports policy nda hadin kata. Isa ai sa sports department bangi syong lang baka Department of Sports ba hadu live RC ka ji syong igani pas ke sarkar. Kala simpor niat ha ke sarkar bakan mi gani bat khatu khatwai kami ha ubnai June ki pas ka kabinet ke bolong setura ha June arja ka kanda ba kasami ha ka gazette notification ha ka khatar tarik December arhajar khat kanda mariami gani ngira khre apano ban tulun pat trekap pat igani Rai susi mo kumba phir tip matani Jerman no penia iong kalakta lut ka jingwan ka khlam tingim simyo ban lek ban yalap ban ya keren ban ya pathai ban ya pensngo sipanggani tegadon hak soft copy ru ngakarpan iki kemi kpa kirangba kira interest ka sport kidin puli gini tingirang ya berok ki action ni akantu bikin pelok kinja awareness gini kampak lo ko bobyang Rai lah kumno ngila don ya ka policy mata Telese pinkali kadang ni wahani policy. Ani tu ifi wahani policy kalau don kajing batai haba kadang ka official policy. Kabut sarkar dawan UAB ke diru uhap yale berbuat igani ngilayo kumki asyen juga jela ngilayo yaka kot mic pang. Kabah kamat ya kalong ba baro ki asyen ki don kala la kedosha ini bakin yo march polak. Kagaran, state mo, state association. Tadi boleh kau. Subject to performance, ada dia ubah tentri kam tu. Nam try volleyball association kiyo ay kata, nama kiklam kesar, kiklam wami, kiklam kumpai. Kadang ro kabenta, kabalada, lasai, kami kaya kapelong ya ka national, ya ki kadang ka federation, mo ka volleyball federation juga India, kawan pelong ni po, selo, lari hamukurwa. Te kamot manu ban bay tingkai kita. Kajulok ni habangi khot mengi manakani ka sokar Meghalaya ka Department of Sports ki host ka table tennis jo ka Meghalaya ki host ya ka national table tennis competition championship. Te ka sokar Meghalaya ru ka karsana. Ambaro shibata jo ka jinlut ka karsha. To kum kita ki ki bangila mai phang hakani ka policy. Sakawai ka bangibu hakani ka policy ka long bangin ngin wat kandan kalenti kumno banwa ikitalan kandan kalenti kumno banwa ikitalan but ya kata ngatrai don pipikan mau how arja khat nyo kal along katu kajingwa ikitalan handrai katu kasakut nagidaw bibubun but kat ba kami nang ta nilanang yo I ba kata rugal lalong ba kimi ki report ki pakarpang hangta ki balong kijing ai jikarben ka sports dangsyan sa sisian ka sokar kalamang bangin yale biang ya talent identification banwa ikisap dengan sobat ong manakani ngiwan hang ni hamokro ba nga sokaben ban ya tu ipi ba saw hajar ruspa
ngilet ke sokar ka pa ingi balitas haman ki district kita wan do Olympian ka kanhun ka badan ka tiar ka tar ka bari benle gani kam but kila ai ka report mata ars pa ngot ki khna na barok khat atli ki district la recommend bakin don ha ka program ka bagarpang ka bangin sedang hasan la dep train na kut nu benang ba a in sedang ka program but ai training pa ya kita ki berasa jet na kata talent identification te na sobat ong ba talent identification program ru ka de ka way ni ki program badon ha ni ka policy na mai hap wa ki tik stop maka don ka jing start ko perthai ban wa ikata ni sa ko ki bin kulare pi bangin ai ka je trei ka ba shithem na ka liang ka msue tangko we ki jing karpa ka long ba pi hap ban yo ya ki no ki kam ki ban ya tur shakmak ni mo ki ban wan mi ki ban wan ya trei lang bat ngawara khnang i gani ka sports policy joka ka ba dei no bata ka jala me khalia ka de jing sedang ki bon ki jala joka India ki padan ka sports policy ka to khat ni ki don de gani ka long ka jing sedang bat ngasongan ai high vice president joka volleyball association ka ni copy khnang ba pinyo ban pathai lang shaki we we dei ta ka ni ro na ka ni ka dang dam sa ko we ka banta ka ba dei ki PTI physical education teachers. Mana kali yang nampak kali ngilau meeting ki school ki college, bon ki school college kimdan. Ki physical education teachers. Dilapan benar ya ka scholarship. Kan sedang kelas sedang nado bertahu setarik umum Januari. Ka scholarship nak kamta baro ki dong job medal. Delana fi job ka medal ki long lai benta. Ladang bakla banga kadai kendai hajar. Nyo hajar, batsan hajar, man u benar. Nakapatashis na. Ya baru ki medal winners. Kasedang nado benta, kalau ke scholarship mo, idai jingyarap ibarit, hendrai idai jingyarap pat, iban ya, ay mesin eti ban peteng ka kam jufi, banunduk mesin. Tega sobat ong bendai ngi lekai, ngala je lekai te kondo mencuang rin, poskol syak mai ngi syai barba, ki okili kuli kakot, kakabuntan jing motor. Tengah sobat orang fi mata ka sports ka de ka baka India ka terang palat. Mudah pa fi ka ranking jong ka volleyball hapo India. Ka ranking jong ka India ha ka volleyball. Bo tongan sim ka football. Borok oi ka Meghalaya, borok oi ka North East, borok oi ka India ya ki football. Ukuli tu Olympian mana ka ni ukuli yo chief minister wang amla pe phang ha India berkhai ya songsit football kai kata dapat baka football ha ka ranking to ka FIFA ka long ka basis pa sau ko way na kan ka rank jong ka India ka FIFA kai kata wang ngar mo tip tu al fe mo fi habia tuklan ka bangin le kan de ka buram jong ka jala beroi bat hangta kini lo ki jakai la kai tengila ya pen kre mata te ka bangala ban chu ajingmut la long to ki nong kit kam jong ka volleyball association Sobha banya mo ya thaula banyo iki nong kitkam ke batmai ke banya tur banya wan skhwat ke nomor kadang kijing mo charti begin at home nomor ba ki asyam ru community ru bajon bon pon kitlo kita kamlo ko so life on real to ki asyam ngidang yang penkre ke hadu batang ngilala ban penkiem kumba arfo saw arfo santli ki asyam desa nyopratli ke asion ngidang hap ban penki mo te ngasobat ang bato kita ki jipakre na ka Meghalaya State Olympic Association kadang ya chakma ngidang ya keren baksoka kumno baka de bendon ke jingkersan ke batikna nomor menta ladang apan kre ya national game ni ko volleyball ngidon kap ki coach ngila don barak ki asion ki badan ki ba don ki nokit kam ki batay kam kila submit yang ni ka kay kicintan kam joki brush system Kiong ka annual calendar, mo ka activities ka calendar. Tentang mo ngaku akan persko hangi, kalau kam support dia jumpa tay jangan kaslong kumni ba tentang kimi ko khobor kiong. Are kini kilet ndon jikersa. Ta balik chata le kai kum ta ndon jingerap ndon dara pi kalong ka kam jok sarkar. Mlati ban suong lasha ngan lek ngaku aja. Mlati pi atip terakhir kita ki financial year kadang ka por kumlo ban submit ini berkhai te hapo ka federation juga India
Hapo ka Federation Jong India ka ikan kom treka man kasnam lo mga longru Vice President Jongka National Rifle Association of India. Jika siap sulai mo. Katuka cakai dia ka ring impat dot manhakan di not is game di share ka bi apo spai siap te. Dikataru kadika ba ngalap baki kena jungi hatu ka jia ka siap indot ka stop ka share ka ba. Nang imdon ka range imdon video ra sulai. Teto na sobat ong ba kini ke Federation Jong India berkhot dihap submit man kasnam. Hau benai buar ne benai benkong kini gidi benai kapag ki submit ya ka budget. Baka hable ilakai ka patuli ki tournament. Hable ilakai tena sokar India kalamang lupa te. Kam kulmar kata boong te ngala sai di hable le undan sira.